in hi April ni somni pathum sang ni somni panga ni lai ni ani a clear tu le ngai thatu te chibai ve kole Pope Francis kum somriat pariat April ni somni paruka William ani don khovel ram shrai tu voina tel tum an tam hle Pope thar than hun puan alani law Kovela Roman Catholic Ocean Club letting on Kat Point Palidon the how to Luber Pope, representative of God on Art and Lauti Maichin, Pope Francis kom somriat pariat chu tunkar engine ni April ni somni parukhian ropui takin St. Peter's Square, Vatican City, Rome khopuya William anidon ta a vuina hun mang turin US President Donald Trump le Kovel ramsang sang shwai tu poimo mi som pangachuang antelang Pope Francis avuina hi St. Peter's Square College of Cardinals how to Cardinal Giovanni Battista Rites akai shwai donani Pope thin nu ni som panga changani somni chungin a ai o tur Pope thar thlan turani a ma se tun din huna Pope Francis kom somriat pariat ruang chu William phot turani Pope Francis hi mi ngai tlom le pomza huaw liberal anga pu ni in mi puite Pope People's Pope tin an kau hiala LGBTQ pompuin Roman Catholic Ocean pui thuna nasatak le chin than dan tam tak ron thak dang lam dor tu ani Catholic Ocean house tak sum le pai kher taka thunun tu le trulu tuklem lawa ngai pui thuna te po aron thak dang lam nualani kumsang ni som pathum march ni som pathuma Pope san ni som ruk paruk na tura thlantlin aron ni khan Time magazine chuan person of the year 2013 na thlangtlingin Time chanchin bukoma athalak alo chuang wang to a mi te chuan Roman Catholic reformer angin an ngai ani arwang hi zertop ni thlengin mi pui mu thai turin Chapel of Rome da ani anga ama zana le thana nei du tu ten an tlo theyanga engineer ero St. Peter's Square ra ropui takin voina hun an mangang mi pui engzak nge pungkhom ton sia ta nilawa Pope Vidan hau tak zet mai le pui thu na thil tam tak chu a hun lain ati dang lam no lawangin Pope John Paul II te kumsang ni somni pania thi Pope Benedict XII kumsom kwa panga Pope Benedict hi kumzaruk chunga Pope na tanga bang omchun te voina ang emin mi an tam lo thei kumsang ni panga khan Pope John Paul II kha mi nuai thomin arwang an tlo a Pope Benedict XII rang kha mi singa sitin an tlo bok Pope Francis chu Vatican nilavin Rome khopuya Santa Maria Maggiore Basilica a phum ani ang he Argentinian mi Pope Francis aming diktak chu George Mario Bergoglio ni in Pope dang ruang te chu kwang thatak tak ok thing ta siam pathum hanga dana angchi te po pakhat chawa thak tu ani Easter Sunday mi pui wantlang pungkhom te mal somna pe in chibai abuka US Vice President JD Vance amuboka anudar kar somni pali thlinglawa aboral suita ani Pope thi te reng fin fiana anthi chiang nge ni ti fiana a anpuan Latin chungin intergram an nei malok sede vacante anti malokin cardinal pakhat an thachang dal tu ber chuan Pope thi ta chu baptisma an chanlaya an mingziak na nge mingdik takin voi thum ahan kawanga chuta chang tu omlo ani nuwa thia puan chian tur chauti ni in an soi kumza chuang te meu chu kamer lengo anti mai ten silver asiam tu bau silver hammer mangin zoile dim takin gently tapping ahan noranga a baptisma chan truma a mingziak ang takin voithum ahan kawanga chang tu omlo ani che in anua thia puan ani ang Pope Francis po hi Cardinal Kevin Farrell chuan sede vacante turin athi thua puang masabera anua Vatican Press Office 10 St. Peter's Square atangin khowia sia ta an puang zar vele chawani Pope thin hu chuan kamer lengo chuan Pope papel chen na apartment chu lekha le ribbon sen mangin tlopo theilo turin asiam chin chianga Pope zungbuna fisherman's ring anti maile documents chen khat chu midang te lo man chon theilo turin anti chia anga tuma in an mang chong zui thei to lawang Pope lo ni to mi somkwa pakhate chu St. Peter's Basilica Vaticana an ruang zal alo ni to a kumsang khazakwa pathuma Pope Leo 13 ang thovin Vaticana nilo Rome Basilica of St. John Lateran mun lama amadu dan angin phum ani ang Pope Francis kumsomre pariat hi cardinal ne thinin voi khatnan South America khomwal puya changa Pope thlan chhom chhun ani a Europe khomwal puilamin Pope din hun poimo tak hi an lo lo atlat to thin ani
Pope Francis hi Pope Benedict XII chu arisial lo na wang aban nuwa darkar somni pali chungin Pope atana thlantlin ani nu loka Pope ani anga mi puitin he na tongkam achak chwa masak ber chu ka unaw pale unaw nudu takte u tlailam chibai ule te ani Pope atana thlan anni nuwa dan ang taka anni na siam fela documents ti fel nuwa St Peter's Square a mi pui mu thei turin anin lana anma ni ngai sang tu le an kaushan mi pui noi tam takte chu Pope anni angin chibai buk na le du sak na le mal som sak na an pe thina ni Pope thi te hi atlang puin ni le tanga ni ruk chung ni ko chung nein voina hun man thena ni a chumi hun chung chuan novendia le anti vuidan tura ro man le khaziak som thum zet omin universe dominici gregis deciphered of the Lord's whole flock le ordo exequiram Romani pontificis funeral rites for Roman pontiff ti thu cham tur ziak rimoi le tong trai na tur phek zali zet te po an soi chin don ani Roman Catholic kaushan hi thil anti pui thu in anti ursun khun khan thei hle Pope Thandan ursun Pope thar tur chu khovel khumal pui paruk ai owa Roman Catholic a omtluk le ding on khat point pali ti ai o tu cardinal rual kum somriat hmai lam ten an thlan chwa turani a cardinal zinga kum somriat chunglam an oma ma se vo thak tu tur ro kum somriat la tling laute an ni turani kumin January ni somni panhi khan khovel puma cardinal rual zanhi somnga panhi an oma an zinga mi za som thum pariat te chuan vote an neyang Pope thlan hi an ur sunin an khun khan emema true by 3 majority anti kaushan upathanang dewani a kumzabi som pathum na lain true by 3 vote mu mai lo wangin kumthum chungin Pope Gregory ten kha thlan chwani in an soya tun nuwa ninga chunga thlan ngei turati ni in Pope Francis hi darkar somni pali chungin cardinal rual ten an thlang tlingani Cardinal Rualte chu papal conclave anti mai Sistine Chapela omin tu ma chim boila vin ril rufim takin an omanga kong khar kal nan tlat an niang pop turin mi pange baptisma chang ani turani tun chuma hian pop ni theitura thlan thei mi somni pani lion oma apostolic pele santi maya chuan cardinal ho chu khung khomin an omang Day 1 a chuan cardinal ho ten mas nein hun pui thu takin an mang hawanga chunglam kai shwai na le tharau kai shwai na ngeya thutluk na siam turin anin ser shanganga 2 by 3 majority vote mutu anom mai lo chuan ni khata voili lai vote an thak thathayang vote thak tur cardinal ho te chuan chichamin diktak le fel takin vote an thak tur te an puang anga an vote thak en dik tu mi pathum om te chuan vote thak tu ming le ni na chu chin chia thlapin ring takin an ming an chiar chuakanga an vote thak na chu oval silver gold urn a andanga pakhat te tia hongin mi pathumin an lo en dikanga an ming chu ring takin an chiar chuakang 2 by 3 majority mu anom nuwa an ballot papers te chu damdoi manga siam mei khudum le var siam theya che in chimni ron khuchuak thei turin an har ralang Cardinal Houten Pop thar an thlang theita ti chu chimni atangin mai khuwar white smoke alo khuk chwa hwa chuan Cardinal Rual in kul sang thate chuan Pop thar an thlang ti Catholic mi pui thluk letting on khat point pali te chuan an lo she thei to don ani Pop thar thlan felvele Master of Liturgical Ceremonies ten lolu ten lekhapoi mo anti felanga Sistine Chapel chimni mai khu chwana tangin mai khu war ti chwakin chumi hnuah St Peter's Basilica darte anvori ang Pop thlan thar chu Pauline Chapel localin tong traina aneyanga chumi zo St Peter's Square a balcony tangin mi pui ma a ain lanang Cardinal pakhat chuan Latin tongin Habermas papam Pop kan nei ta ti in apuanganga Pop thar thlan chuan Pop ani angin othar achuang Pop Francis Khan March ni som pathum sangni som pathuma thlanani khan Fratelli e Sorelli buana serati asoi masaberani Pop ni tura bai sei kai zwalte pakhatna John Mark Evelyn kumsom ruk Marcellus France Panhina Joseph Tobin kumsom sari panhi LGBTQ pom2 Archbishop of New York, New Jersey, USA. Pathumna John Rose Omela kumsom sari pakwa advisor to Pope Francis, Spain. Palina Pietro Polina kumsom sari Italy, Vatican Secretary of State kumsangni som pathuma changa cheltu. Pangana Peter Erdo kumsom sari panhi Hungary changa Cardinal Naupang Beratlantlin Catholic scholarani Parukna
Peter Turkson kumsom sari paruk Ghana social system du tu. Pasari na Luis Antonio Tengal kumsom ruk pasari Philippines Asian Pope dia kauchina ni. Pariat na Mario Grech kumsom ruk pariat Malta Synod General Secretary. Pakwa na Matteo Marciazup kumsom ruk pakwa Italy. Somna Angela Scola kumsom riat panhi Italy. Ani hi kumsang ni som pathum khan pop ni hial tura be se ziangami Archbishop of Milan ani a tu tak pop thar niang mo ilo clear zel phot mayang city lalrin oma soita kangin Pope Francis kumsom riat pariat mi chu athita a Pope Francis hi April ni somni pakhat sang ni somni panga zingdar sari le minute somthum pariat khan athiti Cardinal Kevin Farrell chuana puanga Pope hi kumsom riat pariat mi ani South America changa Roman Catholic Kaushan Shuai tu atana thlanni in Argentina khopui Buenos Aires Bishopin aum china ama po Argentina ramapiang ani khovel chuan Pope hi People's Pope ti in ankawa Pope Francis hian Easter Sunday US Vice President J.D. Vance amu a Easter Sunday hlim takin Catholic mi puite chu hun aman puyani Pope Francis hian LGBTQ ho apoma liberal takapu ani a mase ani Pope chuan gay ho ten pathian dua anzong ani chuan kalau nara ro lo rel sak turem ni don ti in American Catholic Conservative ho te an ngei dan kulmuk takmai chu mani in ti hlum thaina thila ngai sakin pomzau thiam atul ti zongin achang ani Roman Catholic Kaushan dan angin Pope thi nu ni som panga changani somni chungin ama thlak tu tur thlan tur ani a Kumin February ni sompali khan bronchitis fangin damdoi ina dalu ni a athi senten en fia chuan platelets blood anemia tla chamti ni in February ni somni pani phei chuan adin mun achalo hle a tok na lama harsana tokin oxygen hial pek ani a akal kidney po achak tok lo ti ani Pope Francis hi aming tak chu George Mario Bergoglio ani a kumsang hi som pathuma khovela Roman Catholic tluk le ding on khat point pali te shrai tulu ber Pope ni tura thlan ani damdo ina om no February ni som ni pani khan St Peter Square Rome khopuya mi sang tam tak ama tana tong trai tu omin pangpar le thuziak te anda chewa March ni ruk khan ama tong trai sak tu tin he na lom thu soina chu hospital atangin a o recording ti chwani a Pope hi kumsang ni som ni pakhat khan a taksa bo kolon om zaitok to ni in kumsang ni som ni pathuma aril lam chian lawa wangin enkol alo ni to bok kumsang ni som paruka ra tlan refugee te ke asil saka wangin le LGBTQ apoma wangin mi then khat chuan mi puite Pope People's Pope ti in an ko pha hialani ziak tu city lalrin oma